Tumagdan tayo aming kakabsat, Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verses 22 to 24. Alright, I'd like to read to you Galatians chapter 5 verses 22 to 24. Ipaulo ti mensahe ngayon nakiburay kadagay itang malem is the walk of a Christian. The walk of a Christian. Okay? Ti estilo ti panagbiag, wano panagna, iti maysa nga Kristiyano. Verses 22 to 24, the Bible says, ket ni Enoch nakipagna iti Dios. Kalpasan na ti panang putot na ken Matuselam, ti talugasot at awen, ket pinutot na dagiti anak alalaki ken babae. From the English, and Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years, and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not nagawan ang natay ni Enoch. Okay? For God took him. Shall we pray? Father in heaven, in this world, you have given us a path to follow as your children. This is our distinctive from the world. And as heavenly citizens, may ipakita mi kumaapo, daytang spirit, iti biyag mi, iti imakan, dagiti tattao nga makakita kada kami. Bendisyonam ti adipin mo, empower me, and give understanding to our brethren there in Hawaii. What a joy and comfort that, Lord, uri daday iti balaso iti taaw, kat sanda nga baybayan, digitoy nga panagigimong. No diket adda panagikambayet, ken adda iti panakimaymaysa, ngagserbi ka nagdaydayaw kan ka. Dear God, I pray that you bless their lives and their families, their children, their job, the desires of their hearts, Lord God. Sikaapo iti mangipatungpal. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At tuko tayo amin, kakabsat. The Christian walk, or the walk of a Christian. During the time of Enoch and the time of Noah, the world was very wicked. Dakas kilubong idi, kakabsat. Managdakas dagiti tattao. But praise the Lord, that there were men like Enoch, like Methuselah, Noah, and the rest of them who stood and made a difference for God. Amen. Isut gapuna nga ita, they are a subject of our message. Amen. The walk of a Christian is to be characterized by several elements. No kuna tayo nga datayo kat Kristiyano, imawat iti apo, it's our claim, then that claim will manifest into several characteristics. Ket dapat dayjay iti makita ti biag tayo kas imawat iti apo. No characteristic ko na tayo makabsat ket distinctive nature or feature. Isal sa lumina, kaya na idumduma nga galad, kababalin, wenno ugali. Amen. Sabi ko mata, tiada kada tayo kakabsat ket ugaling Kristiyano at hindi ugaling gubat. Anak ka di ugaling gubat. Digitay, digiti karakteristik no kwa, digiti animal, yan di kagubatan. So, our characteristic is a distinctive nature. They are our traits and our attribute. Let me share with you 10, of course, in the next 2 or 3 weeks or so. And let me start with number 1, the walk of a Christian, okay? If you're a Christian, how are you going to walk? How are we supposed to walk? Number 1, makita ko makagatayo kakabsat, iti, number 1, a changed life. A changed life. Every person who will have a personal
encounter and relationship with God will surely be changed. Mabalbaliwan, kakabsat. Kuna karod ket no kaspagarigan magmagnaka di the interstate highway ang mainland USA. Siyempre, awamot magmagna nga tao dyan, at alugan na tagtaray. Ket no magmagnaka dyan, tapos kaspagarigan, ganito na lang, example, ni kuma Brother M, alagat yan, adayo ti Apo. Magmagna kumaka, di kita highway ta, nga umay, di ta kapilya. Ket, agda itatagot nag-testimonyo, tinagsonglit ko na, brethren, amuyo, agda napasamag kanyak, iti mayak, di kapilya, kunana ko ba? Iti magmagnaat, nadungparnak iti 18-wheeler truck, kunana, 18-wheeler, nga trailer. Oo. Kat, tinakaskas daw kakabsat, kita nyo din, iti plaster ko, awan sugat ko, awan natuktukul kanyak, kunana, mamati kayo nga kakabsat. At, dagay nga dito sanctuary, kaputa naka-unmute dito mic yo. Mamati kayo, no, ibaga ni MM, nadungparnak ti 18-wheeler nga trailer, nakatartaray, kakabsat. Dahil purwaka, nung kita nyo, awan sugat ko, awan pulos na tuktukul kanyak, si bibiyagat, mamati kayo nga tan, ibaga na di dahil. No, di ba? Sino kumamot ti tao kakabsat nga madumpar ni kasjay nga kadakkel nga lugan nga nagpigsat impact na awan lang pagbaliwan na deta baging. Di ngamin kakabsat. So, ni Apo Diyos na bilbilad kang dakdakkel ng 18-wheeler truck. Kat ti may nga tao once nga na-encounter tayo ti Apo iti pa nagbiag tayo will effect change in our lives, and it starts in our mind and in our hearts. Nagiti na encounter ni Apo Jesus during His earthly ministry. Ni Zacchaeus, may isang nagtatakaw. You know? Ket nagulib. Yeah? He was very covetous and greedy with money. Oh. Ngemi dinamamuna ni Apo Jesus. Even the Lord Jesus did not tell him to return all that he has stolen. But automatically, na-realize na kakabsat, nga madi, dahil nga biyag na. Kaya na-realize na nga masapol, nga ipunan na, dahil nga tinakaw na ko na, Lord ko na, aming nga tinakawa, isublit Apo, timamin pa. Oh, kaya deti ka budwa, iti kinabaknang ko, iwaras ko ka, dahil tinapanglaw. Ni Saul, a persecutor of the church, he was serious and sincere to his religion. That to them, killing Christians meant, isutikas lang dayaw da honor kadakwada. But when he encountered the Lord Jesus Christ, everything changed. Baliwan namin kakabsat. From a persecutor, he became a preacher. From an adversary of the gospel, kalaban, adversary, he became an apostle of Jesus Christ. Amen. Why? Because of that personal encounter with the Lord. Isu nga, timay sa nga tao ngay mawat iti Apo kakabsat. Eventually, some point in his life, he will be changed at changed life. In Romans chapter 6 verse 4, makita tayo kakabsat, Romans chapter 6 verse number 4. Isunong ko dito ibagbaga tayo no, dabautisaran tayo. And by the way, praise the Lord, at dalimang nainayon nga new believers, diti Bacarra, idi Kalman. Palakpak. Praise the Lord. Timay sa nakabsat, kat diti anak ni Tita Lucrecia, ni Julie. Amen. Baptize di Kalman ng kakabsat. Praise the Lord. Ijay Claveria adamot upat nga nagbautisar idi Sabado. Di mesa nga nagpabaptize ket detay teacher nga itinakaawisan na kakabsat ket gapo ti panagbuy-buyan at live stream tayo. Wow.
Ken panakabasbasa na digiti i-share ko di last year nga devotional. Oh. Itaan nyo kakabsat ti bilag iti sa uti apo. Amen? Nagpabaptize iti kanman. So nga, in the whole of Hosanna ministry, last weekend, we baptized 9 new believers. Digitoy nga new believers kakabsat, madisdisciple ang nga madama, tapos di kasta maawatan dati pa nagbiag ti may sa Kristiyano, ket maadal da, iti dapat nga pangikonforman da, di iti biag da. Romans 6:4, the Bible says, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we, kunana, we, datayo, hanap kunana nga, they, ang digiti ang believers, te expectaran tayo. Hanap ko na nga, all, hanap ka na sa mga worldwide, dito no, we, sino dito we? Datayo ng imawat ang tiyapo. Amen ba? Oh. Therefore, we also should, hanap ko na nga, may, hanap may. Ay, no mabalbalin. Iso nga, digiti sa uti apo kakabsat katang nga dito, alagat no mabalbalin kat kasti ko makakabsat. Hanakas dyan, no, dikat should, hanap should. Isot masapol. Isot ti dapat. Amen? Isot ti rebel. Should walk in newness of life. May sa ngayong damati kanimawat ti ako, kat masapol nga magnan iti baro abiyag. Magna tayo kakabsat, iti baro abiyag. Change life. Now, alat kahit na nga sa uwan kakabsat, iti change. Iti change kakabsat, it means to alter. Oh, tingnan na sa ti alter kakabsat kat baliaran. Amen? Alter, baliaran. Ano pa? Modify. Baliwam. Kadigiti kat mahilig, digiti motor nga imod, modify ti motor daya. Labusan da, ikanan na digiti piyes-piyesa na. Pagbalin ng daga kalansay, tapno natartaray ka no, modify. I-modify dapat di makina, tapno agbali. Okay. Ano pa iti meaning to change? Replace. Masukatan. Oh, iso nga kakabsat, damagad kada tayo iti dahi nga malem, nanipod, inawat mo ni Apo Jesus, nga kas manubot ken mangisalagan mo. Adda ka din, dagiti nasukatan, nga ugali din ka. Amen? Adda mo lang nasukatan ng kakabsat. Amen? Amen. Oh. Ni may kadwa nga sa ludsod, anapay, dagiti dapat nga masukatan nga rod ka. Oh, DJ kakabsat, ti dapat nga kita almitan. Oh, may yadan ti sa uti apo, may baga, kastoy ko na ti apo. Ket maawatan, apo ko na, deti ti dapat nga balbaliwak ti biyak ko. Dati nalingat nagsodakas. Itatan apo, dapat na imbag ti yusog nga didingiwat ko. Amen? Amen. Oh, dati man nagimula at ti sakit tinakam. Madideta nga mula kakabsat ta madit apiton na. Amen. Kanag mulat siling. Uray na adat. Ngay lakot bagyo 150 pesos per kilo kanta bagyo ita. Dete kwa. Bagyo sili. Dete paglaw pansit. Oh. Bagpita siling nga imulam. At dati profit na. Nung ta sakit tinakam nga imulam, maperdi ka. Amen. That's right. Oh. So kunam dati hangkwamot mamakawan ti padak nga tao ngem idinawat ko ni Kristo nanukay pusok nga mamakawanan. Amen. Oh. Nabasa yung ti-post ko nga daily bread ti bigatin nga kapsat. May panggap ti forgiveness February 1. Pagkita yo, didi ko na nga mamakawan tayo kaputa ti apo napadasan tayo ti pamakawan ti apo kada tayo. O daga gurgura yung kakabsat, pakawanan yun. Amen? Ito, dapat may sa mabalbaliwang king ka, nalukay ta pusong nga mamakawan. You know? O, katuhan ti amot mamakawan, kat kaslatay la di parable nga insier ni Jesus Christ, nga daga numay sa nga adipan, nga nagadututang na ka di master na. Kat napan nagpagpag-aasi, naasyan di master na. Kat bale in quits na kakabsat. Ano ka sa di quits?
Quit, ustong, nalpasan. Oh, intabla na, quits. Ano pinabayadanan? Ngayon di ko ang kakabsat, apag luar na ijay opisina ni Master na. Napan naman tinurong, di kita nakautang kingkwana. Kat mapan naman litilitan ida nagbayad ti utang kakabsat. Wag, itinaamuan di Master na kunana, ingkay mampidutan di jay kat dosain nyo kunana. Una, paiso ang kakabsat. Pinakawang ko kat api, dinamot mamakawan. Iso nga nung imawat kay tiyapo, mabaling nga dahit at may isa nga dapat mabalbaliwang kada tayo. Amen? Amen. Oh, it was a grand day when I was born again. Dahil kakabsat, nakapimpintas ti biyag ti may sa Kristiyano, change life. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ay, jay, kakabsat. So ako na danduking kanggat naman, baliw ka mo itong brad. Anak naknakan mo. Anak ibagam ka takwada. Nanganak ti sa kuti apo ko naman. Okay. At change life. So damot na change life tayo kakabsat. Amen? Oh, iso nga dati church tayo ko talagang ipakita tayo nga binalbaliwan na tayo ti apo. No, dati church tayo kat kaslalubong, awan na kay dumaan na kakabsat. Hana nakapapati di balikas tayo. Number 2, characteristic of a Christian who walks with God. A walk of a Christian. Number 2, confidence in God. Amen. Ti maysa nga kabsat nga na isang sangayan ken nay dumduma nga ugali ti maysa nga Kristiyano. Ket amuna ti agtalek iti apo. Confidence in God. Okay? Basad ka daki 2 Corinthians 5:7. Abang nga kopyain nyo kakabsat, data point. The Bible says in 2 Corinthians 5:7, one of the shortest verses in the Bible, for we walk by faith, not by sight. Kita? Oh. Pinagduman ng kakabsat, iti human perception ken dayjay spiritual perspective nga makuna. The human perception ket iso dayjay ifid digiti senses tayo, hindi panunot tayo. Di makita tamata, magaganta lapayag, maramanan dila, maangot ti agong, marikna iti lasad, kuno deti kudin. Dayjay human perception, ifid, digiti 5 senses tayo. Ngayon ti spiritual perspective, dayjay kat panagkita nga na Christian one, kadagiti problema, kan kadagiti kayat ti apo nga ipaaramid kada tayo. No oray di makita ti mata, oray di maawatan ti panunot no daduma, ngem gaputa imbilin iti apo, ti Kristiyano agtulnog, tanatalged kadayjay nga nangited ti bilin nga pagtulnogan na. No makita yung kakabsat ti Hebrews chapter 11, puro by faith kunana, makita yung by faith. Oh, hindi ko na ni Apo Diyos kini Noah, mangpadakder ka iti arka, tamang itedak ti dakkel nga layos, dadaelag ti tao nga pinarswak kuna ti Apo. Gaputan ni Noah, nangato iti panagtalit na kan pamati na iti Apo, nagtulnog kakabsat, dayjay baga ti Apo king buwana. Iso nga, no ko natin nga we walk by faith, in layman's term, ti meaning na kakabsat, obedience to God. Panagtulnog ti Apo, dahil ti walking by faith. Because if we do not learn to exercise the faith that we have to walk by faith through obedience, kakabsat, katan nga makita, DJ Christian, di kina Kristiyano. DJ lang na ilasagan kakabsat, iti makita ti biyag tayo. Oh. When we obey God, when we follow His will in our lives, gaputa, agtalit tayo kengkwana, ken mamati tayo kengkwana, we obey Him, what happens? It produces testimony. Amen. Damabalin mo nga saritaan na kas Kristiyano.
ngem no awan ti obedience mo iti Apo, awan mabalin mo nga saritaan iti biyag ti maysa a Kristiyano. Amen ba mga kapatid? Amen. Oh. Nagtulnog ka iti example in the area of giving. Kat pagisarsarita ti Apo king ka in the area of giving in the Word of God. Kat personally recently ada nakidilan ti Apo kanyak iti area ti giving. Oh. Tangan nga ni kami man nga ni dito Bacarra agrenyo tayo tumanan kakabsat the first fruit commitment palubos ti Apo. Amen. Kat ti maysa may karkaranag tayo palubos ti Apo. Deti main sanctuary tayo kakabsat. Kat mabalbaliwan nga mamimpinsan. For the very first time nga kakabsat mademolish deti kapilya tayo. In the last what? 25 years, 35 years. At idi kwabot 1985. Idi makalit pundasyon deti kapilya tayo maya nakakano idi 1985. I am now 35 years old. So deti kapilya tayo 35 years mutten kakabsat deto namod-modify lang. But hopefully by the grace of God, total demolition for a bigger construction. Amen? Amen. Ipalubos ti Apo kakabsat, kung may kitong bakasyon, into no June next year, anniversary. Kakabsat, nalpaston, palubos ti Apo, dahil nga kapilya. By faith! May kay aming kapsat, schedule nyo, nalpaston pandemic ang palubos ti Apo. Amen. Higit kayo mo umay ha? Amen! O kung mabatbatid ta, kapsat, numabati kayo dita, baka mo kayo at gimong tibukbukod yun. Yan, agree nyo tayo, hindi kapilya kapsat. Next year, palubos ni Apo, June 2022, hindi pa yung umay ni Apo Yesu Cristo. Ganita kapsat, by the grace of God, we will be raising our commitment nga maaramat para kadeti building project palubos ti Apo. Ket ti Apo nakidil kanya. No diyan agubay kakabsat kadayjay nga tulnog gaputa mamati at kadayjay nga ibagbagay ti Apo. No diyan patpatsen kanikan kano dayjay nga diling ti Apo kanya. Ket awang masaritak nga testimonyo nga nasaya at ti kina Kristiyano kakabsat. So kita nyo digini Kristiyano nga backslidden, wayward, karnal, awan na sayat nga may bagada, nga may paduyak-yak dati Christian life da kakabsat, kaputa di damot nga magmag na iti pamati. Hello? Amen? Oh. So nga kakabsat, kanyat pagididilan ti Apo kada yung area uno aspect, iti pa nagserbi, kan pa nagtulnog ti sa una. Let us walk by faith and not by sight. On the other hand, uray man malawlaw tayo ti adu nga parikot ken problema iti panagbiag. Dagiti adu nga trials, burdens, and hardship. Ti puso tayo kakabsat, haan nga apektado kuma. Amen. Gaputa iti dayta nga puso, ti linaon nga kakabsat, ken firm trust and assurance. Amen. From the promise of God, who said, I will never leave thee, nor forsake thee. Jay kakabsat kuma ti dapat nga pamati nga dakada tayo. Diso digiti mo ko na nga 7th sense. You know? Nga uri adda digiti problema. At tuntuli ka lang ti pa nagserbim ti Apo. Hanggang di problema lang ti makitam by sight. Amen. No di kat makitam kakabsat digiti karkari ti Apo. No kasano nga itumpal na kakabsat. Tamuyo, listen very carefully. Di pa nagbiag, kasla plus light. Anat plus light, kakabsat. O magatang mga plus dark yan ta Costco. Dakat plus dark, awang. Plus light lang, amen. Oo. Ta plus light, ada baterya na, di kami kakabsat. Oh, hindi ubingat kat permi ka na yung kumandun, di dapat talastas ti every ready. Oh. Dete kunana kat silaw kunana, di ba? Awam banen kunana. De radyo.
Oh, nung DJ, patalastas ka kabsat, ti ever ready! Kuna na. Oh, di ba? So, uri awan silong ano ko, basta de ever ready na. Agandar di plus light na. Ngam, awang makita yung nga baterya kakabsat nga paris nga positive. Daga de. Awang makita nga baterya nga pada nga negative. Amen? No di ka ti baterya positive kan negative. Kat no implastar mo positive kan negative, iyon mo, agsilaw ta plus light. Kasta ti biyag kakabsat. Ti pamati isu dayjay di positive. Katapnon ti Christian life mo agsilaw, masapol nga deta nga pamati, may pasabak iti negatibo nga sirkumstansya ti panagbiag. Awan may paduyat-yat ta pamati no awan ti awan ti linasat na kakabsat nga negatibo nga pasamak ti biag. Isu ano anyaman dagiti negatibo nga problema pasamak iti biag mo iti daytoy kakabsat. Ti Apo impalubos na digijay. Tapnon ti pamatim agkuri ket agsilaw ti kinakristyano. Amen. Positive, negative. Isu nga you are a plus light for the Lord Jesus Christ. Ang imno negative lang orta problema tayo. Negative pa iti panunod tayo kakabsat. Datayon ti plus dark no ka nasipnget tayo. Oh. Uri bagam nga plus light ka no di mo't agsilaw, di kad hanag pang pangsyon. Isu nga dut Kristiyano nga hanag pangsyon. Gaputan negatibo ti panunot na imbes nga ti pamati kakabsat. Isu nga no walk of a Christian ko na tayo, lasatan na ti amin nga parikot problema iti panagbiag. Babaen iti pamati kan panagtalip na iti Apo. Amen. Amen. Deta kakabsat, confidence in God. Do you have a strong confidence in God? Siguro iti dahi nga malem, ti kararag mo ko nam, Lord, increase my faith. Dahil ti kararag tayo. Hala nga, increase my salary. Oh, kaya tayo amin kami increase salary tayo kakabsat. Amen. Nakita, DJ, kung na nga ni Biden, approveran nan sa $15 nga minimum wage san. Kaya mo no, peso di dyan. We want God to increase our salary. Oh, kung natin, Lord, increase my patience. Ama, tinapintas na kararag mo, kita ko na, increase my faith. Deti man pamatik apot padakilem. Amen. Oo, kasi, giant of problems, di kiti sang word. Oo, kaslabad dudong lang ti pagkit-kitak ti bagbagit. Increase my faith. Will you pray that this afternoon? Amen, brethren? Amen. Amen ba? Kaya tadi kararag mo ko ng Lord, increase my faith. Number 3, kapsat. May katlong na karakteristik, iti Kristiyano, iti panagnat, may sa Kristiyano. Number 3, with characteristics of the Comforter. Agda kada tayo, DJ characteristic, DJ Comforter. Sino DJ Comforter kakabsat? Ala kopyahan nyo na tan. Una na di Galatians 5:16, basahin habang nakopyahan nyo data point. Galatians 5:16, the Bible says, this I say then, kuna na, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Magna kayo iti Espiritu, ket di kay tutungpalen dagiti tarigagay, tilasag. Dayjay. No magna kat Espiritu, ket surutem kakabsat, iti Espiritu ti Apo. Yan na kat Espiritu ti Apo. Where is the Spirit of God in you? He is in our lives. Amen. Oh. Idinawat mo ni Apo Jesus, the Spirit niya po, the third person in the Trinity, because we have the three persons in the Trinity, the Father, the Son, Jesus Christ, na tayo di cross, isut inawat tayo nga manubot mang isalakan. Kaya dinawat mo ni Jesus Christ, God sent forth His Spirit into you. Amen. DJ kakabsat na isang sangay nga blessing tayo.
ti panagbiag tayo ita, adda ti Diyos kada tayo, babaan ti Holy Spirit na kakabsat, adda rin ka. Amen? Oh. So, if we are walking as a Christian, meaning we are walking in the Spirit, duha ngamin nga force, if you're a Christian, duha iti influence, duha iti forces, nga gag-agaw iti biyag mo. We have the spirit nature and we have the carnal nature. Malagay ko yung lesson 33 kinds of men. The carnal nature, tao ngay mawat kini Jesus Christ, ngem iti trono ti puso na, iti adda nagtugtugaw nga mangiturturay ket jay self. Ngem jay spirit nature kakabsat spiritual Christian, inawat na ni Kristo, ket iti trono ti biag na ni Kristo ti agtugtugaw nga mangiturturay iti panagbiag na. Amen. You know, iso nga, if you are walking as a Christian, makita kin ka the characteristic of the Comforter. The Comforter is the Holy Spirit of God. Ag-manifest di biyag tayo, the fruit of the Spirit. Ano the fruit of the Spirit, kakabsat? Bunga. Amen. Oh. Agbunga di biyag mo, ag-manifest, that's what it means. Galatians chapter 5, kung ano dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy. Pira. Bagpini brother dyan, the joy na yan. Mambira. Sister Joy, magandang hapon. Yes. Okay. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Daging katital na. Long suffering at idog nga panagigtor. Gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. So ano, daga ka iti sitwasyon nga masuot ka kakabsat, masuot ti panunot mo, masuot iti puson. If you're walking as a Christian in your life, kakabsat, ag-manifest king kagad the fruit of the Spirit. Amen. What a blessing. May kapat kakabsat, number 4, the walk of a Christian. Number 4, the characteristic na, with consistency. Dito kakabsat, tidak ka na problema ti lubong ita. Lack of consistency. Anat mapasamak kakabsat king ka, no amin nga relo, nga daking ka, relo ta cellphone, relo ta imang, Apple Watch, relo, okay, relo yan ta diding mo, kakabsat, kat hana consistent ti panagandar na. Agasar-sar din, tulungan, agtaray, agsar din, agtaray. Ay kat anat mapasamak king kang kakabsat. Mala, daw ka na trabaho mo na. At agreeing ka, anak ko na. Sa pupela, alas 5 pelang mo na. Alas 6, alas 5 pelang ti amo alas 6 na ta. Ti problema, Jerelong. Agandar, agsar din no kayat na. Agandar no kayat na agsar din. Inconsistent ka lang siya. Nakita pa di dyan? Deta traffic light, amen. Kasalong no, deta traffic light kakabsat, aging consistent. DJ east to west, green. Hindi kwan, nakikiddan mo, dito north to south, green pa yung kakabsat. Ano mapasama ka? Pada nga greenal. Nagdidinong partilogan na nakakabsat. Detat dakila problema iti panagbiag no inconsistent. Iso detat may isang dakila parikot ka dagiti churches kakabsat adult member nga Kristiyano kunana ng inconsistent ti panagbiag na. Hello? Sabi ko mga kakabsat, taday iti nga banag, kita antay ti biag tayo. Our walk should match our talk. Amen. Noan niya, DJ ibaga tayo, kung tayo Kristiyano tayo, masapol nga makita di biyag tayo. Ephesians chapter 4 verse 1, kung natiyapo, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called.
Di ba? Oh. Vocation. Masapol ka kabsat nga kasla ka di ito'y professionals. Dapat agad dibiyag na agad na makaperdi ka DJ profession. It will not bring a sour taste to the name or reputation. Oh. Iso datayo ket Christian kakabsat iso nga no consistent ko na tayo. Aduti kuan na dito, adut sa kupon na nga subject ken na issues ti biyag tayo kas Kristiyano. Consistent Christian life. Oh. Iti pa nagkararag masapol na consistent. Amen. Amen. Dete among no consistent ka ngamin, the people around you can predict your actions. Aglalalo no kastoy kas pagregan ket gimong ayan. Kuna dagat ay amo maawis de da gimong dati kasta mo oras. Amo da kabsat consistent kay. Oh. Eket no kasla ko maditoy, Pilipinas. Ita nga Domingo, may ka nakigimong. Te arwat mo ket po permi nga pang masayag titirada na kakabsat kapas la kurang na. Amen. Pag is-isin man kailan kat may stress, di kita rupa yung kabsat. Ado parikot yun sa dita Hawaii. Ha? Paulim ba? Bas ko na, di kita karuba na. Hoo! Bala sa barlak kurang ng brad ko na, laging kuha na. May nakapilya. Papananda ka ta, di jay ko na da. Babang kanyan ta baptist. Oh, hindi ko ang nakabsat. So, ano mga Domingo, padpadaanan da, di magdimanan ng nakabsat. Hindi mapandalabsan ano, brana. Agsibsibog mo timulan. Katana consistent kakabsada. Ako na, awan dedo. Amen? Engam no, awisan na ka. Bro, Brad, kunada. Anda pa pa natin itong bigat kumagal. Te agpiknik ka. Kat kunam ay sa ambrada. No hanlakit di nga digitay talaga ng emergency kan kasapulan. Hanak mabalin absent tagimong May. Amen. Oh, awan lakit emergency kan awan lakit tay talaga nga dete hang kumabaling nga haan ang ano mabalbaling ka talaga nga inak tagimong mi Brad. Amen. Oh. Kat no, di ka mo timay nakigimong kakabsat. Kaneta nga Domingo, anak ko nada. What ito yung nada. Oh, nung talaga nga tinakderam deta nga pambatim. Amen? Tinakderam deta nga prinsipyo, priority. Intulungan, nagtutulad dali di barkadan. Ket iraman da ka, kung nandun ti Mesa, anyo maawis deta. Talaga nga, asawa na takapilyana deta, kunada. Asum deta. Inasawa na takapilyadan kunanan. Ano ka nasab di inasawa na takapilyada? Hamo mapagsila na inasawa na takapilyada nga rudan. At consistent di biyag mo kakabsat. Oh, amen. Basta di ay dayan na trabaho. No adda di kita ipapaala. Sikat malagid na pagkararagan at amuda nagkarkararag ka, consistent ka. Amen. No abang kag merienda break time yaw, agkararag ka. Karkararag kayo lang no merienda kakabsat baka hanggang mo karkararag no merienda baka di pangal do ni kararag yo. Pwede aga kakabsat ore merienda aga di kararag mo na taan. Amen. Oh, kanayon daga nga masiputan, kanayon daga nga matiliwan agkarkararag. Amen. Into no dapaalan at kunadan. Oh, ang ating pag-praying ngayon ay si Teresa, kunada ng Tita Teresa. Amuda nagkarkararag kaga. Amen. Oh, amen. Kung nakit na sa sikat pagkarkararagan daya dita. Praise God for that. Consistent di jay kakausa. See, iso nga ti Kristiyano, consistent ka. Consistent tayo kami ti Christian life tayo kakausa. Antayo nga dapat patay sindi. Ay, awan na Christmas light na dita. Masapol nga ti Christian life tayo kakausa. Talaga nga dito silaw nga 24/7. Ano mapumpundi? Oh, amen ba mga kapatid? Amen. Consistent Christian life. Dito ti masapol tayo. Number 5. What a blessing.
Dito tayo agpatingga kapsat tapos di kas tagat mayat ti kuana ta good one tayo pela kinlabanan tayo to next time dito hapna. The walk of a Christian number 5 with compassion. Anak kahit na nga sa ti compassion na kapsat. Ibitet ti puso na kakapsat. Ket ayat. Na ayat, dito di compassionate. At damon leta nga bitet ta puso tayo kakapsat. Anak, bitet nga puso ka tayo. Baka di ka na bitet ta puso tayo. Dulya. Kung kunahan na kakapsat, saan na kakapsat? Amen. Dulya kunahan na bitet ta puso. Tawa pa ni Pastor Jun kakapsat. Magalilit na dito. Dapat tibitag tapusong kakapsat ko na ayat ko na dapat dijay. Lap. Dijay ti dapat abitag tapuso tayo. Anat kahit nga sa ti compassion. Meaning na kakapsat, ti compassion to recognize the suffering of others. Amen. Ni Sister Marivic, ating pa prayer request na. Sister, karkararag mo, ating pa prayer request mo. Nadumpa, nagkakapsat, aksidente, sister, aksidente. Ating pa prayer request na. Nga friend, ide, batakot nakakompine kita, medyo critical sa di condition na. We should recognize the suffering. Malagip mo no kumusta nga tani kasto nga kapsat. Malagip ko kada da problema ng baga na ini. Maritnam ti suffering ti sabali nga tao. Amen. Maritnam ti panagrigat ti sabali, that is compassion. Jesus Christ is compassionate kas jay kumamot ti puso tayo nga kapsat. So nga di kayo makita ka kapsat idiada ni Apo Jesus. Ang nga dagiti nangangato ken napangato itinapan na dinandanon kakabsat to di kitay marigrigat ken makasapol ti tulong na tinapanan na. Di kitay masakit na panadinanon ida gaputa muna ti rigat da kagsakit ket pinaimbag na ida. Di kitay agladladingit na pan ket liniwliwan na ida. Di kitay mabisin pinakan na ida. Ket datayo nga managbaso, nagturong ti panagsagaba di impyerno, ison ti nagsagaba di krus, tapno may isalakan tayo, blessing. Iso nga itanta na ritnam, deta nga asi ti apo ka. At da kumamot ti puso tayo, deta nga asi ti sabali nga tao. Amen! It is to recognize the suffering of others and take action to help, deta ti compassion. In short term, love in action. Dito ti meaning ti compassion. Love in action. Oo. At daayat mo kan asim. Hanla nga dito, ay kaasim at mo kung di ka you do something. Mabaling at ilang maaramid mo kat karara. Dumdak kilabahan nagkakabsat na karara. Amen. Mabaling nga di masaksakit in kabisita, di na presence mo among ti masaksakit kat mapanunod ta amin nga negatibo nung daduma. Ngam dumapang bisita, mabaling nga ti ko naman pastor nung amin adda di kiti masakit, alagat han nga COVID awan COVID, it's not about COVID here. Sakit nga di kiti, kuha ka sa gagangay. You know, bedridden. Nung amin mapalang bisita at masakit pastor, jackpot amot magbagbaga ko na. Amuyo ti pa nagbisita at masakit, hana kailangan na bagbagaan kakabsat. Tilang masapol kakabsat na masakit, ket adda pagipur-outan na kakabsat mo, digite rigrigat iti puso ken panunod na. Ti ubram lang na mapagkagbisita at masakit ket agdingeg. Pagistoryaam lang kakabsat. Beam nagsasao, tadi di masakit, di pa nag-istorya na tirigat na isong pagkabang-aran nan. Pagkaimbagan tirit na na, di pa maimbag ti sakit na. Katuno diningag mo, anat aramida mo, ikararag mo. Asjay. Ureha mo man mapambisita nga in person tawagam lang. Kumusta? Ibaga na kastoy, dinggam, ayaw, wala.
Well, kararag tangarod, ikararag mumutin, di gidi bagbaga na nga parikot kong problema na. At makipag-read na ka nga rod, compassionate ka kapsat. Amen! Oh, itangalawas ka kapsat, ipakita tayo di compassion tayo di tao. Ha? Numampay COVID, hanti man mabalinti mapan salamuha, maki-expose ti tao ka kapsat, in any way, we can show compassion to others. Let us do so. Be a blessing to somebody this week. So, data ka kapsat, ti mabalin ko nga na idasar pelang nga mabalin nyo nga imutagtagan kung reman pa sa dito nga preaching. The walk of a Christian at change life. Ano, di kiti nasukatanan nga ugali kung dapat pa nga masukatan. Confidence in God, meaning agtulnog tayo ti Apo, obedience. Characteristic of a comforter, consistency, amen. Dapat ka na yung makita na doon niya jinrugim nga kas Kristiyano, itultuloy mo. And then, compassion. Manakipag-rate natin kadagiti at sagsagaba ka nagrigligan. Tatamuti idami ikararag, muti manida nga tulungan kalawsan. Amen! Oh, I hope nga dito yung sangkabatit na mensahe kakapsat kadakkel di na itulong na kada tayo aming masangapadan.